Comunidade muçulmana em Timor-Leste exige Estado, tal importância para a lei Código Civil, liu alteração do artigo reunida atos hat hitung nurusin lima, não necessita belehetan direito de acesso ao documento legal. Comunidade muçulmana, hatu exigência dane ba jornalista sira, hafuen celebra lorong Idul Adha, badala reunida atos hat nurusin hitu, Hijriah, quarta-feira ne, e mesquita anor diri, tamba durante ne, muçulmano sira Timor-Leste la bela acesso ao documento oficial sira, hanesan certidão casamento. Nune, sira exige Estado atau hal alteração da lei Código Civil, reunida atau saat hitung nurusin lima, lebih defini kata, atau trata documento casamento, validade da comunidade religião católica, no artigo idane, violona sira ne direito. Ocupação ne tahaten, Código Civil ne, leleu da questão na artigo mil reunida atau saat penulu resmi ini ligado com cidadão de jam laos católico kami praktekkan atau ada dokumen nama casamento ni tahu ni problema ini sudah beliau pede hasil kalau recurso para tribunal memberi sidang hati tegata artigo ni vale la viola constituição. A ver se a minha parte hari kata na parte viola constituição também artigo ni alo diskriminação ba maluk sir nebe laos religião católica no hirak nebe kabe parlacado atau hetak documentos panaba certidão casamento ni takate atete kata artigo dane viola direitos humanos para grupo super lei até tem quando bandeira sidang tidak asli agora ada daunnya tribunal recurso quando apa recurso sebenarnya PDC kalau era sudah decidiu orang nesane bebe na pati duir rega ada tem pada decisão pemanesane la viola so ne mantém existe bebe sa minha parte kata mas que decisão honesane até tribunal recurso mos akhirnya putih decisão la dum hal analisa lea pa implementação da ligado ao grupo social leve atau direito a documentos legais tambah documentos legal Estado tem que for Estado tem que garantir tidak dalam syarat hetan dokumen legal di dokumen legal precisa bahwa wahira tidak dalam syarat bel hetan helade dia timur o mos erik balu pa asam selok atau serviço escola esel wahira dokumen ini imigração ação nebe elapa precisa ini pati tinggi hetan dan idane se dificulta ya implementação de tamannya mah kita dapati edisi atau subah estado ba governo o parlamento nacional atau halo alteração ba artigo de laos está colea ya Código Civil artigo barat bebe bar artigo de atau completa htt ba ada mas que privilégio care que menciona hanesan bebe o texto nebe htt ba sedang voto bele dan acesso a documento. Nama saya Siti Aisyah, suami saya orang Palos. Alhamdulillah selama dari 2004 saya di sini, anak-anak tinggal di sini semua. Alhamdulillah di Timor Leste ini suasananya sangat aman. Menurut saya aman karena saya bebas ke sana kemari dan masyarakat Timor Leste juga welcome dan menerima kita dengan tangan terbuka dan tidak ada masalah. Seandainya ada masalah pun mungkin antar individu aja. Dan alhamdulillah sekarang di Timor Leste ini kita hidup rukun antar beragama, entah itu Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Protestan. Terima kasih, begitu saja. Terus Abu rasanya suasana di Timor Leste bagaimana? Sangat, ya.
sangat nyaman, dan kebanyakan teman-teman dari Indonesia kan jarang ada yang pulang. Jadi kebanyakan di sini karena mereka mikir sama aja mau lebaran di Indonesia maupun di Timor Leste, kan di sini juga aman, nyaman gitu. Jadi nggak masalah walaupun nggak pulang ke Indonesia juga suasana lebaran di sini tetap aman untuk teman-teman dari Indonesia. Kalau cerita mereka yang bukan menikah dengan suami sini, mereka yang datang saja berdagang atau apa, Berdagang. mereka bilang ini gimana? Nyaman, aman atau gimana? Nyaman, alhamdulillah nyaman, tetap nyaman. Mereka bilang gitu. Iya, tetap nyaman. Jadi mereka bilang ngapain pulang jauh-jauh sampai pulang kampung gitu ya. Di Timor Leste aja nggak apa-apa, karena di Timor Leste juga tetap bisa merayakan Idul Adha ini dengan sangat nyaman, dan masyarakat Timor Leste saya pikir dengan yang beragama lain tetap menerima kami dengan tangan terbuka gitu. Jadi merasa tinggal di Timor Leste seperti di rumah sendiri. Iya, betul. Seperti di rumah kami sendiri. Apalagi saya, karena saya sudah dari 24, berarti 22 tahun saya di sini. Seperti di rumah sendiri. Ya. Terus pesan apa kepada teman-teman, terutama ibu-ibu Muslim di Timor Leste? Pesannya? Untuk teman-teman, saya pikir tetap berpikir baik kepada semua orang. Jangan dibilang kita harus sesama Muslim, enggak. Tetap welcome, tetap terbuka, berkata baik kepada semua orang yang ada di Timor Leste. Saya yakin itu akan membawa kerukunan umat beragama di sini. Dan pembangunan akan lebih lancar. Iya, betul. No comunidade muçulmana bebê icona, hato exigência irene para Estado, mas beto ohin loron, lá dá o que é resposta, o se governo que é Estado. Reportagem Fefani de Carvalho, Televisão Timor Post.